Ia tātou tamalena Ray Costello ma le peselena ia o le Merry Christmas. Ia toe ia le nau toe whaola atu tātou Facebook ma le tātou YouTube lena I lona vaenga lua e pei ona iai. Ia wale whaafonga tāpua I mai o le tātou aturu. Manuia le anu whaiva atu ia I tūlanga iai ia o tō Malostino ia me se foi ia o vaitau maftanga o le aoli ia me se foi o le whainga o whaataunga le nei aso ia o le lava e whatimutimu e mase se ele awala o le whautuanga fo le namo le tātou atunu au fo ili so ona nau ia il tūlanga o le alu le ato e tuli teimi ia ai mana ia le whai le muro mase se ele awala tele fo ia nai manga hala o lo whai ini ngā luenga ia mo ine ia I Wellington e pe a whai o lea I Porua ia ina I Kasta ia le main road le na ia ma le tele o isi tamai awala le na ia I Calliope Street ia ma Pelona ma ia o lo tapuni nisio vaenga ia I le tūlanga I pe o na ia e tātou ngā luenga I wha tio paipa ia wā ia atu whalenga o lo whanga I o temi nei Lunga State Highway 1 ma le transmission kali pe o na ia o lo tele ngā luenga o lo whaatino ai ia o lo tātou iei foi le vaitau e pisi o tāwale ia tu I lalo ia le sao alo tāwale nā fo ua iei ia whailo I le awala e mese foi ia o le tūlanga o sao whaatūlanga ina ia tau sia o mai tātou ngā lue whaatasi tātou te mau ese Christmasi fia mani a tātou tali ngā malo fia ia peo ne ele ne vaitau le wa amata no whenga soloai nisi foi o Wellington o lo o ngam whai foi o na whai malanga atu I au kilani I se aso le vai asa fau ia e mafuta foi ma ainga ia manuia le alo atu o tātou o tunu ia I whainga malolonga ia ai whatalofa tupea mo I lātou o le futa mo mei tātou whasalalaunga lātou whai malanga mai au kilani whai malanga mai kalai stete wai kato po whea lava I Hamilton po whea lava le ai e te malanga mai ai ia Welcome to Wellington, the capital of New Zealand. Ia ole ole laumua leo ni sila. Awane I tō wapea mana naia ni vaenga olo I eito pitanu. A ele o Wellington te le I New Zealand. O New Zealand lava o Wellington lava ia ole laumua o Wellington. Ia lea la wala ala amai te mai tai pese lea mai Wellington ia se iusu atu pese lea ole Silent Night. Te mai tai lea o Mariah Carey, ma le pese, fai mai, le po filemu, ia, e walo fatu e mo o touma.
Mariah Carey Malipeselena on le Silent Nights po le po filemu ia pei ona mai foi pespesenga mo tātou le nei foi tula le auri ina ua se furu mali fitu minute ua te eli tula e tasi tali tula e lua on toi au inatu leo tātou tarafou ia mwhangata ili tātou porkalame li tula e tolu ili tautua le sunga ia tu fue fiso ia ili nei foi ia auri ia whatalo fatu mo inatou umalava le ua maua mai tātou whasalalonga lunga tātou Facebook ma le YouTube awane ngalo na subscribe le tātou YouTube page ia ina ia wha ho atu tātou whasalalonga i le aso ma le aso i pa ia ma le maru le tātou tunu ia alipa tau ma oe whapea foi ia rika ma oe ia whapea foi tau vau ena ia oro mafuta mai ia e fatalo fatu foi le tua fine ia pesi silela ei le mafuta mai au kilani ia mese foi na tua fa fine ia loa ia male ainga fa pe foi makerita ia tangatasi fa pe foi ia le au ainga fatalo fatu foi ia sia fa pe foi yona fa pe foi ia nuu ma malisa ia fatalo fatu ia o to umalava ia lo mafuta mai lungo le tato Facebook live nei tu la le ori ia aua ne i ngalo a whapea o lea e whaimalanga mai i Wellington nei ia manatua lau vaccine pass whapea foi ia ma le tūlanga o le whaia o tau test i le tūlanga o le fitus fulurua i tūla ua tuanai ia aitere i whaimalanga mai ia o lo mamalu lava foi tūla fono wa amata foi ia o na whaangai yoi ma whaataunuu ia e pisinisi la ite me se foi o whale ainga o pāpia ma la tau foi o le tumutumu ia le tunu i le vai teimi o aso fia ia le lava ua lato siaki ina tūlanga o tatou vaccine pass mana ia foi wa ai le lei i vifo lau pasi whaatau le lei i le foi lea i se asoa le le iai ia awane ngalo ia pe fai foi le kopi on tu le tono lau telefoni ia ngalo le hard copy ia lai mo tono lau telefoni ia o nai vaenga fautuanga le na i le pa i o le tātou atunu whinga soloai fia lava o mau mai tātou whaasalalonga ia o tātou pespesenga lava o le Christmasi ia ma le tautua si ufonga le lau mua o le litio mua le nei i le lau ngana sa mo i New Zealand nei ia pe on whaavaina i le iwa sfutasi iwa lua ia manatua o le manulauti ia o le whaailoa ia malongolono pui ali i le tātou atunu ia ma a fo il tūlanga i pe ona iai le ngana Samoa i vas 4% ia o tātou whasalonga i lau ngana Samoa ia maris 4% pai linku ia awa ia tātou nisho tātou uso Pasifika ia olo mwhai ona fia o mai ia tātou whasalonga ia mali tūlanga i pe ona iai i le mene o le tio ia ai awane ngalo ia ona subscribe le tātou YouTube ia ma awai mai tātou whasalonga i le aso ma le aso ia o tātou fianga ia le tama lea o Isaac Pula tasi nei tangata a pese mai pei e pei a se pālangi pea o na pese tama leo Isaac Pula ia ma ana fianga o le Hak the Angel ia le tātou pese na ia ina ua se fulu luas fulu minute ua te ai nei le tu lai tasi manuia whasausaunga a tātou atunu. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night and see the bright new shining star, then hear a choir sing a music, sing to come from afar. Up now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore
flock by night, then see the bright new shining star. Then hear at fire the music seem to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Then find a place to born the child. Another singer room was inside. I'll now hear the angels sing. New king was born today. Men will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. You listen what they say, that men will live forevermore because of Christmas Day. I invited my little love in a stable all forlorn. And then the major golden dove, Mary little boy was born. Up now hear the angels sing, new king was born today. That men will live forevermore because of Christmas Day. Up now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore because of Christmas Day. Oh, trumpets sound and angels sing, you listen. Isaac Pula mal tātou pesele nā o le Hark the Angels Sing. Ia pe ona iai fo i le tātou pese. Matango fia mal tama reiki le nā. Ia tama reiki sa moa le nā. Tama o Isaac Pula. Ia mana pese pesenga. Ia whatalo what fo i le sunga ia lai foni. E me se fo i o le auso lo mafuta mai plenem. E me fo i o Nelsoni i le motu i saute. Ia whatalo whatu nei tū la le uli malolta wa tai malo fo i le whatotoa. Ia manatu o na fo tau wha ui uwhi au mga ruenga masani. Ia mese fo i o le nei vai tau ma le tātua ngātu i aso malo lo le Christmasi ma le tau sanga fou. Ia whatalo whatu fo i ia i la tau o lo o whai o lo o i lunga o le tātou whaiwhinga ruenga. Lea tātou whaiwhinga ruenga lea le reseen. Le reseen le fale vali le apahat le sunga ia sefo ma le whinga ruenga. Whatalo whatu fo i le sunga ia teiso wha solo ma le whinga ruenga i Kendala. Ia ma le sunga ia Jake au waa. Ia fuyono ma le sunga ia soane ma le whinga ruenga o lo mafuta mai Kenepuru. Ia to tele o i lātou o lo o mawhai o na mau mai tātou whasalaunga. Ia whatalo whatu le neitu la o le awa uli. Ia whatalo whatu fo ia le sunga ia i fōringa. Le sunga ia taulo papa. Ia ma le asosia tamtoa ia avele. Le sunga le loia ia kena kui. Ia malo lava le tau atai whai whale leia tau ngā ruenga le nei taimi. Ia o le pesa le nei walala ama iaia o lo whatuai tātou proklame ai tali tonu fo i o le awha mawai atu ai fo i ia nei ia mai le tātou tau tua le taimi nei ia staimi o na o mai le sunga ia tufu e fiso ia walto e tu ina tātou tala fou ia ona o iefo inisi o tutuangia le marafia ia ia manu ia tele lava le whasaunga le tātou tunu pesa le nei o le tama o e telu to ala e telu ma le pesa le veva fai mai pesa le Christmasi se pepe o le awhanau mai.
tama ufana mai e tapia mai le tupu le ua mai Yesu ele pepe ufana mai e ola tama le ua mai pa ala no alo loto Ena le ti apolo le pepe ufana mai ta saluto Mi vanno alla aperofeta ya Maria mai Josefa Inazula imao iketele ema Awaro filifilia Banawa ilemesia Letupu le tamana maloria Yesu ele pepe wafana mai Meola tanga lea Si ena le ti apolo Le pepe ufana mai ta saluto Wale malanga ileala Tonu uile no moana Tana fae ua te ina ina ua e tangata E ai se amanoa Langona le fa anoa Peita i le fale o manu ua amanoa Yesu ele pepe ua fana mai La tanga lea ua amai Pa amano alo loto Te ena le ti apolo Le pepe ua whana mai e ta sauloto Seia male fia Osana ma aleluia Sauli e saume alofa e ave moia Lola na tetalia Ya ofa matu moia Masamo a esa toia le amanuia Yesu ele pepe ufana mai E ola tanga lea ua amai Pa amano alo loto Si ena le ti apolo E pepe ufana mai e ta sauloto Yesu ele pepe ufana mai E ola tanga lea ua amai Pa amano alo loto Si ena le ti apolo Le pepe ufana mai ta sauloto 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 Le pepe ufana mai ta sauloto
Ko rumah afa. Kampak fili ko ngani. Used to laugh and call him names. They never let go a Rudolph, shining baby reindeer again. Hello, my fine and a valley, hello, my fine and a valley, over on the south side. Olana valley, let's pass, let's pass, Olana valley, let's pass, Ali, how you say? One for Christmas Eve, send the king say, load up with your nose so bright, won't you climb and sleigh tonight? Loads my fine and savale, loads my fine and savale, chichi high valley, loads savale, malipelete, malipelete, malipelete. Savale, malipelete, just as so tele. See. Kampak fili ko ngani. My guy's the best, my guy's the bomb. I love my guy, his name is Sam. I ride in a beer, He needs to boost, but I don't care. He make me fast and smoke like palm, speak like a non, so I put him in the song. I won't let you go, I love your song. Your mom is a tank and you are the one. Hello to my fight, hello to my fight, overload sauce or tea. Used to laugh and call him names. They never let go a Rudolph, shining baby names again. Hello to my fine and savale, hello to my fine and savale, chichi how you valley, savale, malipelete, 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 savale, malipelete, just as I will say. My guy's the best, my guy's the bomb. I love my guy's name is Star. I ride in a beer, He needs to boost, but I don't care. He make me blast and smoke like a palm, speak like an alto, put him in song. I won't let you go, I love your song. My mom is a tank and you are the one. Hello to my fine hello to my fine overload the sauce or tea. Laisse passes, Olana vale, laisse passes, allez, aïe, shady. Allah, salai, faida, na valele, tia, aitea, o bosselele, musica, umai, full of love, the islands are the sign of Lenny Bunty. And the sin of the power, what the feel like, if you would get out, but finally, I'll pick a little master, come to the master, say, oh, I can't, I don't know, it's a little valley, if I can step there, come a boy now, get a lady, say the sun, come a boy now, get a lady down, manifest Chico, low, and low, bastard, bully, I've been, mommy. That's my fight, Lanza Valley,
pa. Laat eens met voor varen. Ken Records, Merry Christmas to you all. Max in the house, 2010. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Sekueli maila, ia ileki. Liwe maila, siva mai. Kiwisimasi, yeah, uatatungai. Ole kiwisimasi, ole kia lava. Be ama uma, sema kutama. Aweze popole mea, ole olama. Mea malabai, ina pakimba yung alole sa bile ang inase bakuwayo lupa angay ngay makuong ngay pangalulo kepiyang kakanye. Osana, Alleluia, wafana may lemesia. See you when you get down. If you wanna get down, see you when you get down. See you when you get down. You wanna get down.
ua te popo le mea o le ulanga o mea malabai ku ina pela pala Osana, Osana, Alleluia, Alleluia Eva ia, oi le Mesia o mai ka po i por kupu i oli inga o mai o le sial maulalo ma ka wa ai la wa ai pai le fia ala langa i inga wa o le mai o le aso mo ia Osana, Osana, Alleluia, Alleluia Eva ia, oi le Mesia I see you when you get there if you wanna get there see you when you get there ole ki usimasi ole ki lava be ama wa uma sema kutama awete popole mea ole ulanga o mea malabai ku ina pela pala ole ki usimasi ole ki lava be ama wa uma sema kutama awete popole mea ole ulanga o mea malabai ku ina pela pala Samoy no singa faupuanga ele o kupe ele o mea lofa Alu kalia inga o le pepe o le whaokanga Pakanga Yesu ilo wa inga Pakanga Yesu ilo wo langa Mga e mole si kumisumasi fia fia Merry Christmas to you all Ken Records Meg's in the house God bless
tribe and every nation, for overcome the world, by the blood of Christ the Lamb. We are united, Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't rest on flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat, brushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's word in our hand. The Lord our God is sword and shield. Find our battles on our knees. The Lord our God is sword and shield. Find our battles on our knees. We are united, Jesus Christ. We are the soldiers of the light. We don't rest on flesh and blood, but principalities of the dark. We do our marching to one beat, brushing the enemy under our feet. We are mighty in our stand, with God's word in our hand. We are mighty in our stand, with God's word in our hand. We are mighty. O ai ea se tasi tali tonu I lau upu tau longo atu. O ai ea se tasi usili fona manatu. A o se ala maulalo ele mawhai ona fiatala no ai. Ele itali tonu lava o toma se ia vai. Ai polea ele petu ua pupuna tele mai ina o atu se paa mole mole se mave taumai o a upo I malo ua inga o te pia o iai o Yesu ke riso le alo le li usoi bua mai. O manu nala mai ai pe ana o a o te tau no atu ele mawhai ai o se paati no ngā o le lota maulalo maleanga malu e au mai a le pia ma le pile mu ai polea e le petu ua pupula tele mai ina o atu se paa mole mole se vave taru mai o a upo I malo ua inga o te pia o iai o Yesu ke riso le alo ali usoi bua mai.
ele petu ua pupula tele mai ina o atu se paa mole mole se paveta umai o a ufo i malo uaina o te pia o i ai o Yesu ke riso le alo ali ua soi kua mai child born upon this day. H is for herald angels in the night. R means our Redeemer. I means Israel. S is for the star that shone so bright. T is for three wise men, they who travel far. M is for the manger where he lay. A's for all he stands for. S means shepherds came, and that's why there's a Christmas day. T is for three wise men, they who travel far. M is for the manger where he lay. A's for all he stands for. S means shepherds came, and that's why there's a Christmas day. And that's why there's a Christmas day. Te whaatalo whātol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. E ono whaonga ina e tangata ni usila mai whafuni awa no whaapitoa ia le whaiaini tui pui pui, ai whaiaini ngā yoinga pio pio, ina ia awana i whaiaini o lātou tui pui pui, a o le iulu whale mai le atunu, ma ua iei atunga lunga ina ne ile mata alia ia ile pule ngolo soifua malolo ina, sa mawe se tangata whaaliliu upo, se whaamaoninga whaapea e le whaiaini tui pui pui ai o se whaamaumaunga pepelo mai le whaitau se lau o whaamaumaunga sa ia whaaliliwina a nga ai ilenga ngana ingilisi mo tangata e maasani o na langolango ai i a lātou talo sanga mo visa. Ma o ia whaamaumaunga na saine se fōma i si amani
Na o so e ngā lea tangata whaalili upo, I tūlanga I whaatatau le fōma ina ia saini ina ia whaamaoninga, mana I loa ai, o se tangata e matua leo a lava I le titee, I so se I tu ainga o tui pui, sa whaasalalawina fo inu spepa lea fōma I malona to'olua, I lola atu ina atu ni pepa whaamaonia e le tatawai na whaiani tali pupuni o fofonga, mo whana wa onga. E a matatu ya Novema, o tangata uma e leni Citizen I New Zealand, e te tauna whaali le whaamaoninga ua mai atu I pui, pe o se whaamaoninga foi, e iloa ai e le te tauna whaiani ona tui pui, ina ia mawhaiana whaatanga ina e ulu whale mai I le atu noo. O masini e mawhaiona whaumati ai le soifua o tangata, ua manatu le malo New Zealand o se tau whaamatau I tangata soifua. O le taimi nei, o loo whaafina wina I e malo au whaatasi isi neva, le whaonganga o au upenga matautia, e masini whaatontonu e le whaonga ina I se tangata soifua, e tolu se fulua tonu e au fieni usila, wa wala au ina ia matua whaasa ina ia masini, a o isi e au fiea tonu te tele pe o Lucia ma Amerika, e te I ia tu la fono, wala tau ta ue whaapea, e te tauna matua teu mua ia polokalame, ma o le te kono losi foi, e mawhaiana whesosani e whaititi e le maali liu o tangata, ma pui ai soifu o fita, na ta ue Phil Twyford, le ministani usila molpulenga o au upenga ma mea tau, e matua manino lava le tele o atunu o le lanlangi le taimi nei, e mana na use maali lienga fau e whaasai nai, ma whaatu la fono I nai masini e whasiotia ai tangata po kila robots. O le whaafitau le malo au whaatasi malato whaatulanganga, e whaatanga lava se atunu e tasi pe lua, e poloka ina ni malilienga tusa lava, pe au whaatasi umale tele o isi malo, pe ona sauno o Twyford. Wa whailua le minister to pe Grant Robertson e whaapea, o le matanga luenga saifua malo loina, o le apito silo na manuia mai le ono piliona tala o to pe whaalu mole tau sanga a sau, mai au fiei ma le soifua maloloina o tangata, o le lau liliunga ato o le polokalame le soifua maloloina, a le atunu o le atau li maina se vaenga telo le tupe o le paketi, ma e iei fo I piliona o le a whaanganga ese, mo le vaenga tupe whaapitoa o le tali vave atu I le suwinga o le tau, o ia umatupe whaalu, whaapopo iei ma le tau o le delta, o lona winga o le aleva a iani tupe whaasili, mo le isi lua tau sanga lumana I beona saunu o le minister. O lo fuafuaina le mtanga luenga o tupe, le silia ma le 20 piliona tala e o vatua I tupe whaalu na ilo tupe maua. I le whai ungo le nei tau sanga wha le tupe, ma o le a whaina fo I paketi a ainga, o ana na fio le aso mulimuli o tau o le manga le pale mene mo le nei tau sanga. Ma e tasi lava le langona sa whaonga ina tele whai pule I sauno anga whaaiu, I le aso ana na fitu tono le maota fono, o se tau sanga sa le I ma fauwina, ma mea na te tupu ai, ma o se tau sanga o lu I tau ma whainga tā, sa feo fōfua I fo I whaamanianga whaipule, mo ni whainga malo longa manuia. Ua whinau vaenga whaupwhaianga I ele malo ina ia whaamani no ma whaamala malama le whaitau miliona o tupe, o loo tutongi atu ia I lātou e umia ina whale nofo mau tutongi whaatu ma oti, e no nofo I tangata ua mo umia ina vaveni whale no nofo ai, ai au no malesiakina, I se reporte le swetu sili na maawai. E tolus fulfitu miliona tala se tupe na tutongi atu le malo, ia au nanga whaatu ma oti o private rentals, e no nofo I tangata ua mo umia vaveni whale e whaamautu iai, wali iputia e whaapea lua male awhatau sanga, o tutongi ia le malo ni tupe pe whaalimaina le mawalungato, na ilo le tau I le maketi o whale nofo mau tutongi, au ni whale e whainga tau na no nofo in tangata. Na whaalia le minsta mo le atina e ngawanga whasota e Carmel Sepuloni, na tele I silafia ina masale I whailoa fo I a te ia vaenga. I se saunoanga le tamaita I minsta I le checkpoint, na ia ta waina tele iloa ina, ni vaenga tupe le mtanga luenga le MSD, o whaaluina I whale no fo maututongi whaatu ma oti, I o atu le masina I ulai lua whilua sfulu, na ia ta ua foi, o lona ia lava talutonunga, o le tupe na aluanga I le vaenga tupe le ta ua, o le Emergency Housing Special Needs Grant, o le vaenga tā ua o le whaamatalanga na te le imawaina, o le whaiunga sa whaia I nisi taimi, sa whaonga ina I whale no fo maututongi whaatu ma oti, moni taimi pupu'u. Wa te ina le ofisa o mea tō tino le mawhauwhau Beretania le Intellectual Property Office, se tālo sanga se vaenga o tangatani usilenga o sina le hani po le meli,
ina ia mawhaia na res tala ia i lātou. Pe lātou te pule ina fo ile whaai loilo o loa pole trademark i upo o le manuka hani. O lo tamu whaile society o le manuka hani a New Zealand. E ala so ni tau tupe mai le malo, e ngā lulu e lātou te whaamawina, le whaai loilo o loa i le upo le manuka i mā ketia tuno i fafo, ina ia na o le hani mai New Zealand, e mawhaia na whaingoina o le manuka. Na tā ua le whaiunga le ofisa Beretania, e ui o le tele o manuka hani e whaatawina i tutono Beretania, e fōlinga mai e watu i New Zealand, e le o iese whaamaoni ngai mālamala mai tangatala tele o le manuka, na amata mai New Zealand o le asosio le manuka hani a Australia sa titee, i le talo sanga le society a New Zealand, na tā ua e la lātou taifono, o se whaiunga sa o matala whea ngai o na o le manuka, sa whaongaina i Australia, talo mai le vaitau o le awhe walu se lau. Mai telefo ini tupe na University Australia mo le tele o tausanga, iso enga whaasaya nisi i le manuka, whaatasi ai malona whaatawina atu. E pe e matu atu se avenga i le mawhauwhau o se tasi fina wina mata upu mo tangatanga se ngase i le mawhauwhau. Ina ua whaamalo lo se fōma i o le mawhauwhau e tite i le tui pui, peitai o lona popolenga ua whaisi tuwai, ona ua iei lavania a fianga ua tutupu mai ai. E to tolu ni fōma i tutono New Zealand ua whaamalo lo le tō mau. Maolo o whaia i eiso suenga, e awhia Dr. Emmanuel Kasia, o se kone sale mo le pulenga whaafale mai i le Heart Valley. Sa ieni whaasea e whaasanga ia i lātou. I lo lātou na ina o lātou lava manato whaala tangata e te ele tui pui i isi tangata. O le masino o ke topa na whaasalala wailunga o penga ta whailangi, ni ata Dr. Kasia, e te e le tui pui, mai lawa le masino me, na ta wele suita ita ifono o le Oasis Network i Lower Hutt. Wa whaitau masino ia fina wina le ave ese o lea fōma, mana ta we Cecilia Henderson, sa umio tau fina wina ia whaamalo lo le tō mauleli i fōma i peitai, wa lewa tele o na ia i tutono au nanga mulusoi fua malolo ina o le mawhauwhau. O fōma i o le mawhauwhau, e mawhaiona ave masuinga i soifuanga o tangata, e a awhia ngase o le mawhauwhau, o na esili atu o na tali tonu ina isi tangata ngase a lātou fōma i o le mawhauwhau, na ilo se isi lava i o lātou soifuanga, Peter and Saunua Henderson, o le asila fia lava e tangata le mafuaanga, e tatawa iona whaamalo lo, le li i fōma i. Pe ama le tolu se fulu tausanga le matua o le tangata pitala i titi lea ua maliu i tutono New Zealand, ona o le COVID-19 i le whale mai au kilani le vai aso taluai, pe ona whaamaoni ai le matanga luenga o soifua maloloina. I le afia na nafi i au nanga whaasalalau, o se tasile o tangata i to olua i e tangata maliliu le COVID, le sa whaasilsile le asfare le taluai, mo muatu sa whaamaoni ai le matanga luenga o soifua maloloina, le maliu se tangata ngase le whale mai tauranga, pe ona whaali e se pepo whaamatalanga i le asoana nafi. Po atua ne i le to fast full fito tangata ua maliliu i te tono New Zealand ona ole COVID se fuluiva. O le asoana nafi to fito se full fa tangata fona whaamaoni e le vairusi le atunu, e awhiei au Kilani, Waikato, Bay of Plenty, Rotorua ma Canterbury, e to osfulu lima tangata fo i Eltham, i Taranaki, le whaapeo le awha opopo alo i ele lisi o le aso, o lo whaanano fo isea i la tauia, ma e ele talitonunga peo na lipoti e whaapea, a tonu e fsota i umale tangata lena a fie le virusi i Eltham, le sa lipoti e le aso saa, o le to'atelo i la tauia to osfulu lima, o ni tamaitia onga, maisea onga i Eltham, le watapuni moto uanga wa onga, e to onus fultasi tangata o lo tawhia i whale mai, ona o le COVID-19, e au fiele to tolu i poto mo ngā seti ngā ina, e o mai ana nafi. Wo o atulu to aiwa feiva se lau onus ful tolu tangata na a fiele vairusi, talo na pipisi le Delta, e to osfululu a fe fit se lau fitus ful tolu, le au fa inga talo na amatal fa amai, i le tausanga talo wai. I ta alonga, o arisavea ua manumalo le whailonga o le tama o le olopeleki o le tausanga i tūwhanga whailonga o taalonga la kapia New Zealand o le lua a whelua tasi. Ai o le kapiteni o le taito o fitu o tamaita i Sarah Hirini. Ua avea matamaita i taalo o le tausanga mo le taito o fitu. Manumalo fo ili whailonga o le teine taalo Māori ma ua ia maua ina fo ili whailonga pito Māwalunga o nei tūwhanga whailonga o le Calvin R. Tremaine Memorial Player of the Year Award.
Na maua fo i le au ta ito ofito ta maita i le whailonga o le au o le tausanga o whaia onga le ta ito ofito ta maita i Corey Sweeney ma Ellen Punting na manu malo le whailonga o whaia onga o le tausanga. Talafobia ma le si o fonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. Pe fia te whaatala whātu le tātua te nuu nei fo ia sutofi le aso se fulwonu nei o te sema, ai o se isi whao poponga o tātu telefon mai Samoa. Wa sa vali atu nei le luai tu la le tae au nei, talu o na whaalonga ina le atu nuu le pāpā le o te tele o whai titili, a waoa, ma wa amata o na malingi te munga. Wa lewa ile ito o le atu nuu se whaalonga na whaapea, o le malosi ma whaomi o le pāpā o whai titili, talu mai le tele o tausanga o tea, ai meisi o le maasina le nei, o lo lapta i ai matangi malo losi mawha, ti munga mamafa, malolonga ino whanga mawale lalo. Ai le reporter le tala le tau mai le official va ai tau, na whaama wina li tu lai lima le vavea na nei, o lo ta uai se vaenga o peau ma mao le ea, wha pese vaenga tele o ao, ma au wha ni tu o lo wanga i malia mai lungo Samoa. Mao nei au wha niu tu e ona au mai ati munga mamafa wha pia wila mwhai titili lunga o lea tunu. Se ia o atu lea fiafio lea soa tai au. Ona o ia tūlanga o lea wha atu mawina i pia whautuanga mō timu mamafa mo Samoa. O lea ato uruwa wā solo ai timu ma e ono mamafa inisi o vaenga wha pia wila mawhai titili. O lea nga i malia wha solo ina whio lolo le malo se savili le vaitu e lau. Ma e ono wha tau inisi o taimi. O a whianga e ono iai, e mamafa ti munga mai pua oa. E wha tau savili taimi o ti munga mai mase se e mapua oa awala. Mai no whanga mawale lunga i tawhita whaala. Whai loa le pepo wha amtalanga lo fisol wa ai tau. Paui o a whianga ma whautuanga o loa o whiai Samoa. Ai o tūlanga mo se a wha e leo iai. O whamaunia mai ele sui officer Sili o le matanga ruenga o whamsinonga au mua Ronnie Ferretti. E to alua suia ua whaaudu atu ala tangi mo le whainga pālota laiti. E to tonu o le teimi whaatu langa ina na tuina mai. Le fionga whata Ryan Schuster o le tasi leo sui o lo whaaudu lantangi mai lalo le tanga vai a le whaatu tui le tua Samoa o tasi. E whaasanga le sui manu malo sa nganga numero lua ia maulolo ta vita a mosa. Fantasiai ma le sui le japipi ia le lima le whanga ne mia fonti. Wa whaaudu lantangi whaasanga le sui manu malo le fast o le tu malo whale alini numero lua le fionga fui mono mai avatito a safo. Mai o ia tangi e lua e le o iloa po a whē a matai lona tō laulawina i luma o le whamasinonga. O le isi la sanga tā ua o le a ngai el komite o whaalvelave tutupu whaafosei ma whaalvelave mantu i ale New York. Ua o lātou sila i tu inatu se whautuanga i le malo. Ina ia whaamalo sia le whiawea i e tangata nuu o Samoa i so se vaenga o le atu nuu e tau ave pepatui po vaccination card. E whaamao ni ai wa mai o na whai o na tuipuipui e lua o COVID-19 furuiva. O le fuafuanga na whai lo le te whono o komiti le New York, le whionganga whili tō mai manoshem leo, i le whailua inga ma le autu stana le vai aso nei, e te tau ona tau au ina tangata whainga luenga umalona pepatui, ina ia loa aia i lanto e ana ngā luenga po le malo po wai lava, o ia lea ua uma ma mai au na whai ona tui pui pui e lua. E le fōlea tūlanga mai tele isi atunu te tele wō lātou whaia, mai tali tonu te whono o komiti, e te tau ona tali sapaia i le atunu a tō lea fuafuanga, e na ia mauti noa se Samoa i malu pui pui a masaunga le mū, mai osa whainga le whaamai pe a whai e uru fio le tātou lau ele ele. O wāna au fōi le whionganga whili i vaenga tūma oti, ma tua lalo atua i pele o le teimi leo wa te tau wena tūla i mai e tai mua, i isi tuinga te tele le atunu le fuafue whai, e pei ona whaatino e isi atu nuu i whafo,
E pe fo i tai moai le le tio le si ufonga le lo moai Wellington e whapea fo i nisi vai ngai au kilani. Le watu lai mai fo i e ka le sia e una ia o lātou tangata ma tangata nu o ia no whonga ina ia whaati no lātou tui pui pui. Whailo fo e le usa Dr. Take Naseri e le se alo whangai pui pui a mai e se tangata e tasi lo na tui wa mai o na whai e le maa losi o le wha mai pe a whai hei a whiai. Wa wha manatu e anga whili o le ase e senga o lo iei fina ngalo le atu nuu o lo te te e tui a ea a fia lo le atu nuu e le to iei neisi wha o punga ma whai o na to e whaia o le ala fo i le tā wai le ngā ruenga lo fisa wha asalalau e ne ia longo pui ali i pēa si o tātou atu nuu ma wha manatu le tā ua na ngā ruenga i na ia wha uma tui pui pui o tangata Samoa. E le eise mutanga o le ola o oina mai le wha pea umalo o na whaitau se tusi, pasi se suenga ma mai ai loa leo langa o oina. O leo langa ato le tangata le teime whanau mai ai se o le teime toai le manawa o a oa onga me umalawa e tutupuai. O le saunoanga lea le fionga le minister o bisinisi ala manuia maleipa le fionga le atinu o Wayne so ialo. Na ia whaala e au wai ma wha manuia i le vasenga o whau o le vaenga lona lua o wha manuia i nei laloa o onga o bisinisi la iti. Le o lo fisoa soa nei le malo lona wha tupenga mai o nisi o ilantou ia na vaea mai whaitali malo sa ngā lulue ai. Ona o le a fianga o le tamau a inga i tupe maua mai turisi tanu ai le wha mai o le COVID-19 wiva. Whai loa le fionga le minister o le manurau tia le malo ia maua le avanoa ngā lulue whaatasi i lantou wa maua nei tu si pasi i nia lātou pisinisi la i te whaatuwina i Samoa nei. Mai te le avanoa e wha moe i lantou e toi te liu mai i whanua mai ngā ruenga whaawai te mina malanga ai. Ma whaata wai a lātou o loi nei pisinisi ua whaatuwina. Na whaata ua fo'i le fionga le minister i lana saunoanga o le ola o oina o se tasi leo poutu tā won ngā ruenga whaatino le tātou malo. Mai o le ate le fo'i se wha mama a venga i le vaenga lea molo nā tina enga a wa o lea o oina o le whaitu toa le tāpenai le maua ngā ruenga le lei. O le vaai tau lai a le atunuu o se atunuu a o oina ma maala malama o tangata e whaingoa fio na ngā lulue tali atu matau mawhai e fo ia nisi o whaafi tauli o loo wha wau peo na a fia ai o tātou a inga nuu i tu malo e ao fia ai le tango lima le whainga luenga ma le si i peo le whainu mero i lantou o loa fia isa wanga mātanga ai meise lava i whanau matamai tai. Na whai ule saunoanga le fionga le minister lo na momoli lo lana whaafetai e tangata nua o te roa ma le maaloni usila o i lantou ia na lango mo Samoa e tau wala mai ai i le whaatu penga o ngā luenga whaasolo a Samoa o le Business Hub. Whaatasi ai ma le lango sua o le vaenga le SQA e lo lantou whaatontonu wino whae longa matu spasi tau waloa a Samoa le sao lantou whaatino i nā o onga. Wa lata tu nei le iwa 10% i lantou wa mai a whai o lantou tui pui puita i lua o le tui o le AstraZeneca. Lea wa se lau ma le wha afe 5 se lau tolu se fulu i lantou wa mai a. Ai o le iwa 1% o i lantou ia o le tui o le AstraZeneca wa mai o lantou tui mua ai le i o le te me whai o lantou tui lo na lua. Whatasi ai mai lantou e le i o ane la vai whaatino le tui lo na lua. Le wa se lau se fulu onu a feiva se lau iwa se fulu. Ai mo le tui o le Pfizer mai le se fulu lua tau sanga i le se fulu fitu tau sanga le mātutua. Wa lua se fulu wha afe wha se lau tolu se fulu wha pasene o wha nau ia wa mai o na whaatino lātou tui pui pui mua. Ai se fulu fitu afe lua se lau tolu se fulu male 5 o wha nau ia wa mai o lātou tui te lua o leitu ainga o le Pfizer. O lo mai ta wina ia wha maunga i matanga luenga soi fua malolo ina. O lo mawalunga ese li whaita wa whai o leitu pao ta mama lii. Nai lo leitu pao tina ma ta maitai. O lo hanga i antu e whati no latu tui pui pui. E wi foi o le ua mai a wha lawi loa pui pui ngal matanga luenga soi fua malolo ina. E se tala vau lea ua i tutono lea tu do uolo o ia tau aveina siam mal wha mai o COVID-19 fruiva
Mai le o ilo fo i le tua i ngā siama o le wha mai o le COVID, le o lo a fiai, ai ua le avea le matulanga e tau fiai le whai ngā malanga muli muli o le nei tausanga, le malanga mai New Zealand mo Samoa, e toi fo i mai eili se o le au whai ngā luenga wha vai teimia le antunu ua te tau, o na toi te diu mai whanua, whatasi e manisi whafo atu le malo New Zealand, e toi malanga mai i Samoa, le fuafua e taunu mai le whaai unga le vai aso nei. Pe ona whaai loe le fionga te fono o le komiti o whaavilave tup whaafua sei, anga fili tō mai mano shem leo. E le o iaisi tūlanga whaapapoleina le teimile nei, ona o lo mawalunga le pui ngam le ngā yoinga ale matanga ruenga le soifua mano loina, e tani atua i le mai a, o le wha mai ua pēsia i le lalolangi. O tātou talafowia mo le nei aso tofi, manuia lo tātou o te do, whasoifua ia. Dawn is slowly breaking
Ia, malo lava le mafuta mai nei teimi o tātou whaasalaunga, e le tautua le si whonga le lau mua, ta tonu o loo soulonga le lei nei teimi o le awauli. Ia nei musika so i whiwhiloi, ia mesela foi, nei pese kilisi masi e toi tō manatu ai tua yaso ia o tātou whai kilisi masi sa moa. Ia mesfui nau mai a tātou telefouto e maula vino e whaafonga ia i tai au i le tātou no le valu. Walua sifulono minuto e ute aile lua, e wha moe moe tāno le tolu te mini usila. Ona mai ano leo le tātou tautua. O lo o wha malu malu ale tau nei le nau mua ta ulu foi nei ti munga. A le ua valo ia le ofisa o le vai tau. O i wha moe moe langi le lei le tau le wha ungo le vai aso ia. Te loa tu sa uma tātou fia moa tātou vau ia wha laveo le timu ia e se au lia le le asto nai. Ia na whaia leo ia fo i ngā ruenga. Tai fo i siusia silia la i mulu tautua na yaso, ia le la whanga solo nei whawhiwhianga su whiwhiloi. Tai to rua i nai, ia i la tōro o ngā rue. O le maa ua to tele la tōro o maumel tātou whasa launga lungo le tātou app, sa More Capital Radio app. Ia mas fo i oro e whawhonga mai lungo le tātou Facebook, wapel tātou YouTube. Ia pōhau lea e tango e omi le whamau lea, pia e le i omia. O le subscribe ia ona avelolo e matato wo e umalona o mia ona suile o lanu lan pa e uliuli ai o le lan mulo inga tele o mina a mole ia fa fta ia te utolo umana o mi fa maulea o le ase pese krisimasi e te manatu ai sa mo ne ona longo mai le pe maua tango tatu ia wala fa fo anga i to taimi o tatu fa sala longa manatua tu foi la telefoni tatu app sa More Capital Radio app e maua tatu fa sala longa Luas fulfai tu la fitu aso le vai aso la na tautua. Ia e ile awali i po na yuso ie whai ngā luenga i rungo ta vale le mafuta me le tātou app le taimi. Ia o loli, o le tavala o pāsese, whapea fo i pasi, ia mahalo lava le whaalue le aso i timunga. Ia mo la tau e no fale, ia mahalo fo ili mahalo lo ma le fale li. Whaftai mo le tapo inga. Ia ua telen tua o ngal whanau e ia o ngai te toi tu o tai au. Ia na malo loe lo leo ta maiti mo le lata i le valu vai aso. E ia ina i wha maunga i e maua le temi nei o lo pole pole i al tele o malo la langi a masela fo i New Zealand nei whatu lau tala o na wau te i New Zealand. O le tau maua le temi nei e pe i fōringa mai o lo tau walu lalo maka o ta maiti i le mataupule o le numela. Ia o e whawhonga mai le matua, ia waipole asau fuafuanga e te sosoni e le numela le whanau atu ua le aonga. Ia whapea fwoi nau watu li poti mai le aonga. O lo whailoa atu le aonga vaenga e tenga lua ia i o le matua, ia. Wapea le whaitau tusi, pole tusi, pole numela, ia. Nā fwoi tau atu maawala e whai, ia mese tātou ia la iti, le vaenga la iti, le primary school, pole intermediate, ta pena turunga i korisi. Ia nae watu e whaia onga nisi au ala so soani mātua. A wale tau mawhainga wa onga le whanau. Ia whapeo le numela. Ia toi fo i tātou mea masani o le hao le whaatele. E thiwa e whia alo le whai solo ta mai te numela. Ale toi fo i le wala sa whaila onga le whia au le hao le numela. O le whai o le whaatele. Lua, le whaatolu, le whaafaa, le whaalima, tau o le whaasfururua. Ia o le tamana e wawena le numela le tamaziti. Ia la whawhonga mai whawhiwhianga nei, awha tonu le lua, ia le sunga ia Isaac Pula. Talo whatu tina ia Amelia Whamana, sunga fo ia lo ese po e fuasale, ma lo lava le sunga lo ese, lo whatu poklame, ma se fo i rusia po uoa, ia manuia tele le nei fo i taimi o tātou whasalunga o e mafuta mai, le sunga fo ia moangutia Simon Bartley, tina fu ya lo toma ma ainga e girani sunga ya Jerry fa longo ya lo fatu le sunga pesi si le la e ya lo fatu a pe fo ya lipa tamoe Erika moe fa tai lava ya tau va elna ya lele manu ya tele ya le maso sunga la wina si umangele fa tai mo le fa fo mai le tai mo tatu fa salong ya na fa fianga so fiflo e krismasi tau tu si fo le mo lo fa fo sunga ya ani tele aliva ma lori antele pese a le sunga ya eteru, ia pero fe pese la leva eva pea. Ia le la fa forma le pese leva eva pe ona
mo le o me sunga te le liva ia si mai al fa fonga al fa fianga o Christmas. Tino ato malo uangana o foatu
vi o te au na tuai. E ali ya elo fangi a mai. No watu nue Samoa wa au mai. Ya maua se asa via via. Tau tai mai oe ya tau manuia. Tau tai mai oe ya tau manuia. Ei fa jama le pese le vai va mal motele i sala fai ya moni le lei ma fa maoni. Ya musika ne mana tua i pese o tatu atu no sa mo ya so fa pe nei. Talo po le ale umi talu te le ito e malanga za mo e te fai ki disi masi mele tau son fo. O fai si leva tele soli. Ya ai ma lo sai. O le o lo au ai malo au ai za mo ki disi masi mele tau son fo. O le la fo la tupe. Tu so la wi lo stau i tu tonu i lo ai ngai sa mo. Ya so fa pe nei. Ya fu le o e tele pili tu tongi ya vil fa mo mo e fa to fa ye le o le. O le va enga. Lo fa tu fo i le sunga ya chini ya fa sau ya ma lo lava o le ma futa mai tau ai i fale ai le ma te le atu le vele te va le te va la so tai me yai ma tatu tele no. O le no ofiti, la tunu ofiti le ali potia mai nei. Wa mata ona to e susulu atu le mala malama o le tamao a inga ya fiti. O le masina le lo mane Januari. O le oli potia mai fiti watu nei le fitu se la fitus fuli mafe. Fitu se fulu lima afe bookings ia po ilato o umana fatu langa lato. Ta faonga no nofo ai falitali malo, hotels, motels, or resorts i tono fiti. Fitu se fulu male lima afe bookings, ora. Ia, o te loa fiti le sia tunu e whaalango lango te le lona tamau a inga i turisi. E leo tato i loa sa moa le sia tunu a whaina lava ono le malanga to turisi. A tato wa ai le tato sao i sa moa i le mano sa moa ma tato a inga. O le atau te la fatupea. Ia, le na ta ua le masina o se te mai 5 miliona na lafo e tangata ia i fafo i ainga i Samoa. O ke topa e ono 10 toi te au no 1 miliona ta la Samoa. E o te lo le masina ne o te sema. Pe fia 10 miliona fo le la lafo e tatou Samoa. Ia o se talalata maina i le whamamaunga le ma lo fiti e pe ona iai. Ia, o lea laiva ai tonu le fitus fuli maafele. E mawhai ona whaalu e le tangata le afe ono se lau tāra Amerika i fiti. E mawhai na maua e fiti lona ta maua inga se lau 2 miliona tāra Amerika. E le maasina leo Januari. Pe a fua le fitu se lau 5 fitus fuli maafe bookings po la tau o man whatūlanga ia vaenga tā whauman no fo i fiti. E o lona toi fo i le whamai lona tūlanga file mū ma toi so longa le leile o langa. E o toi ngā vaenga fo i le la tātou vai e Samoa. Toi tūmu o tūrisi mai e tā whawhau si o tātou o tūnu. Ia tātou se ia. Ua le manuia o nei tātou a inga i Samoa. Ia o te lola afso sani fo i e tū wa ilano so o na lafo o tupe. Ia po o le tātou wanga le lei fo i si o tātou o tūnu. Ua lala a maua i sene al vaenga na. Ia le lei toi 10 minuti o na tale o le tolu. Whawhianga whau au le nei taimi pes pisenga o le Christmasi. Tau tua le si ufonga le lau mua.
te tautino atu ua loa lava ai ai lona whanarulai o mai e tali sapai pa amama ia lo loto e a fio ai tautino atu ua loa lava ai ai lona whanarulai o mai e tali sapai whaanama ia lo loto e a fio ai sa ole loto ua fio ai le ali amu ia se agala o so i fua i te alama e me ole kirisi masi o oile gata aha Fesini e a ia te ai o te tautino atu ua loa lava ai ai lona whanarulai o mai e tali sapai whaamama ia lo loto e a fio ai te tautino atu ua loa lava ai ai lona whanarulai o mai e tali sapai whaamama ia lo loto e a fio ai whaamama ia lo loto e a fio ai
mafatu o le masana Sena ia mafa apeta ia lona lofa Ua tato waulia le li tausanga Anu ia le kerisi basi Samoa uma o le nano langi Via via Desela aleluia Salamo moli fuli tua ilelasi Itukina nanga oleo nanga usoe awa etita fo iai Ia avele pana umai ole pope fau te fuli tua Ilele anga ale mama fatu ole wasana Esema ia maka afeta ya lona lofa Ua tato Samoa uma ole lalo langi Via via Desima aleluia Via via Desima aleluia Malo whaftai, manatu leua tātou se e mai le whaiunga o tātou whasana nangu le yaso whaftai tele lava le whatasi mai. Tātou whira i tai au le lofo le tua le tātonu o le fitu le tai au whamangalo le wunanga o taim nei tō whasoi fua. Seems to come from